Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay maisagot kada kayo ti part 15 compilation ti drama Anapauluan. Manang Biyana! Di pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod ka ni pagayam tayo ang Maji sa napudpud no anagan. Kastimanti ko na ni pagayam Maji. Dear Manang Biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na iso akanayon ti panagpapintas ko. Ado dagiti mangibagbaga akaslaak kano balasang tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmekan nila kay ko. Rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakit? Mapantayahon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang, tadyak pa'y nakasukat. Kano nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, mat asuka aday yan. Hindi ka lamalmalpas ngagsukat. Aldawan. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tamidan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin, aya. Aw. Di dan sa pa'y nagdigdigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni. Adula amin. Na. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumatla atodo pa seksi ka, Mare Maji. Tamabutengak ang maisukat, Marilala. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make-up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaka kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Syaklaeng ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ka? Ada katunog ti balay nag-Kyotex ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantay, hindi mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis adi basit nga anak tati kukwam. Tanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam Unusan, sika ti mang kukuk kadakwada. Anya, tikas ta style mo may, bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmat, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala,
Agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagayam ijay balayaw. Angam apay abay-bayan na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adda da ijay balay damari sinya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagi dyan na mau. Agay ay ayam da ka no itipitak, di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor, madama ti unat ti buhok ko. Anya? Da kita kay tuno na umaw. Mabaybay ang dagi dyan na mau. Sigan ti mapanmangkita kada ko ada. Mo nga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka kaiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur uri apa sa heros ko di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, dito nga rin ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga isukat nak ti asawak. Iso adyak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na ada pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo? Ay na, bayadak mutla ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang iton madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay mo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpa-sentro akmat lang. Naglugan kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay ka men! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Anya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, eh. Sabay nagruro kita sa asaka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amangan no kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurong ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige ang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ko.
Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikasun na. Di na masangaw dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak, ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay katsyak kasapulak daytoy. Tapno sa anak alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti na mau. Jak met nga rod na siputan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yadda dito balay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot tapin manaw, dabay bayang matay. Di mo surutan, huwag mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tanay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kayay. Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Ay, napanan gamin di asawam aya. Ada di balay di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanaglog-log da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdamaan dong. Uraya ko na maring nana. Alang arod, agmerienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka tamasangom dagita, mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod. Nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, mare? Saklat ta ti love nila kay ko, mare. Awan ti rum mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ayayatak. Diyak agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa,
Ken ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta Amaji. Unay kati asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Jay labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat man. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mat Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na ram. Bantayam ina. Tamno di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jebalay, andong. Ay, sige nanasin niya. Aglugang kayaw. Nay, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatimpay la ida Jebalay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na baluak. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungam dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa Nyak ka nang mingay ka di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga nun nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga nun adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin. Taurayak amaring dagito bang. Sige nga Rod. Tamatuo ka nak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no, makaturturog kan. Ha? Ne. Awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padangata, abimangon? Wino? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ando. Magkikiang kita. Di nakikita. Wino? Pinarigat na kitira. Dagiti awanan bain? Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kaya't asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain? Traidor kayo adwa? Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ayan na yan!
Ay ko, tibok ko. Tigbatam ni sinya, Majay. Hoy, di kagis iskandalaw. Agawin tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo. Ibagam ti agpay so kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyo iti dayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagiti anak ta. Anya? Ay, nanay. Awanan ka iti baen? Kasta unay apa nagpa-sexy kan pa nagpapintas ko. Tapno din naklay sukat iti sabali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay, sigay! Kabilang na lang. Ipapas mo ti manggabil kanyak. Tamao din day to'y akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga wawiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta'y karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya? Dayjay asin niya ti Piliam. Andam! Wen, ay sumakaawak kanya. Kinasikaso pa'y. Nadungaw. Anya! Sana. Diyak ipalubos, andong. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rin ti Piliam. Aha? Siyang ka nga ay ayatunay. Tanang, pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasublan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni sinya. Iso apasensyakan, Majay. Angam no kayat mau, ni sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Maji, no di tagsina. ha? Lading itak nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kayat amadadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Isong agsin at hanandong. Nasakit na ito apangadang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apal na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apal na. Ala, saan? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Agsorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laeng, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailaw anak. Karik asarin na maulay. Basta tong palam ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Agyaman nak iti Diyos tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawak. Nagbalbaliwak nga rod kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga agaama. Kat ita naragsak kami manen nga agasawa. Kastamatan kadagiti anak me. Alakastan, to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo amo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksi, di mo amo abisim at gayaman nila kay mo, ngagsapsapul iti asikaso ti asawa,
wenno ina dagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo ngam nakunamat a maawatam no apay akas jay ti naramid na tagapumetlaeng kan ka. Ngam no pay kasta maragsakan naklata tanaurnos yumetlaengen ti bagbagyo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Maji. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanan! Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni Pagayam tayo atasing sana pudpudno anagan. Ngamsak may na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kastoy man ti kuna ni Pagayam tasing. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Ada ka kay sunang anak ko. Balasang ti anak ko ngampasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na. Tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Adila. Da kayo gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd. Umay ka manin armain. Kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Mabiit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Maladaw akon iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw? Ijay bangir a barangay. Sigay, mapantangarodan takuyugan ka. Anya? Ay sus, haanan, tata? Basta kuyugan kaan. Aglugan ka iti kutse ka, ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano sin Adila. Agkumyutak laangan, tata. Siyak laangan timapan. Nasapapay. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktakmat day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak analadaw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kaninang. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mit, ana. Saan mo ta? Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglogan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na laang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kada kwada. Awan, ana. Jak type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Naloom amangga para kang ka. Nasami na gitata na loom, ijipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sabali mo tayo manggayo, Sabali mo day ito, tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakay. Hay, ada ko maaramido. Uray mabiglaan. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan namnamaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay,
Dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastra kain. I love you. Mabalin-abaliwan yun to ti umay, tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat Kumpurmi nawan papanak. Ay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. ay, kitkitaag nga rod to'y rupak no anya tirong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairan-ranala siguro ang mga nudipay dimteng tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pay la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura, nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairan-ran nala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pariil mo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wine, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw pariil mo. Mayat-mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata. Tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, wen ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pariil mo may. Nagmayatan. Kasta kumaamin nga agkakaribal. Agkikinaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabail nga po iti babae. Nuda kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni pariil mo. Nagmayaten adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Mike? Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata? Jak amaw, ana. Anya ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Ina mo di baga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan niya Adila. Kagkasar kayaw. Siyak to tibis man nyo Ay, ura. Ay, na talaga yam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. Si kamot yabay. Sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka maibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo. Tapno mabayag maibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanan apomintas kayo, no agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi.
Angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo latanana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Agdumat ni pintas mi, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, wun. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango jay gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalinyo nga arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baet ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agrupro pa ak kadi bakit, Tata. Ha? Ay saan? Ubing ka pay. Apay nga ron asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, Tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Dakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, Tata. Agano sak nga agoray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, Tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, Tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri paayin nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Dua arapet asitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, Ninanang ti arman nyo, Tata. Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawon nak ati kayat ko apakirelasyonan, Tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, Tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni Primo nga anak yo, Tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuha na. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kaniprimo nga anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakat ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanong maamuan ni Primaw, ang mga nuarmud na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, Primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko dito'y. Kung ano madanong ko dito'y nga agararam. Ay na, imbagak asardengan na kun, Primo. Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gayam. Ay, ngay ni nanang mau. Isu ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala,
Mabit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kunaladay jay, tapno palubusan na dyan na mo makisarita kang ka, tasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurir tarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amang ano na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam. Talaga anapigsalat na ti karismam. Nga uray bakit ka, nana? Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay aprimo. Syakot abakot ti armenan. Ay, seryoso ni primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi dya agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Adela. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yung. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan ijipalay da adila pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo ngaminan nukas dya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod, saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksakta nak pare. Agpada ta, iso palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni taseng. Undamang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya maw. Di mo kaya't dyanak. Ar-arman nyo rod. Pay sumingitak pay lang mait. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nagsurrender kami anak ka. Isuan mo kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Ni tasing ti kaya ka. Ni adila ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Ni tasing nga rin ti kayak ka. Kitaan nyo mo ti langada nga ginaa. Napimpintas nga adayaw, di ina. Wen angem bakit ni tasing nga maikumpara ken ka. Tawon nala, bakit? Ngam nurupa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Kayo matananang gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't apabainak.
Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo mat nanang. Anyalat sawan ti taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay! Ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya agumura ti anak ko kanyak iso adinispat sarkon ni Primo. Awan matkid din plano ka makiasawa. Iso ngay bagak ni Primo asardengan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali ngay naram na. Aging gaan ang asawan. Kat ni mat Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak iti kataban na nakiasawaan na. Kat ita, adan talo nga anak da. Kat makunak anagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastan, ti pagayam mo, tasing. Awan basol mo, no adagaram kan ka nga ubing. Tanya nga'y ka napintas ka mga rod nga oray, makunan nga dan edad mo. Banag asana naawatan ti anak mo, nga'y supayan tinanggurguraan na kan ka. Angem sa bagay, napalabasan da ita, kat ita naragsakan ti anak mo iti sidong ti pamilya na. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tasing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyanang! Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy, saan apudpudnuanagan tintay drama itagun daway. Kasto iti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog ngem gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Banaga pagprobleman ti asawak kanyak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagam, Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagam. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrobata ko na. Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Nakababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikati makaamuhani. Puya, temut itawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapumanin aya. Ay, balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidak. Malala. Maturog taki din tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na. Di tapay nalpasan nagsarita. Ay, nabanugak.
maturog takidain. Ituloy tan no bigat tag sarita. Jay agpaisaw. Sa dinaw, tinagkapwa. Ijay nga ron balay ti kumparek. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamod day jay. Ta barbaro akong parek. Ha, imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manin ang marabyan nga agawaid. Na. Imposible magtari na biyeng atapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Talaga nga awan pa ng balew, Jay Amayaw. Ha? Babaero lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangitin. Ay, kasanawan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanya. Napalot putak. Ung tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya tim baga jainam ken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanya, tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya tim pulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay. Ada man ang chiksyaw. Ay. Awan. Di man nagpwesto, tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha. Ay, sigurado ka. Di nakipulaw ng iti inam. Uwan, tatang. Promise. Ada chiksyaw niya. Hey, tagtagaray. Uwan, ada, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y bagbaga. Di namamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. At dakanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsingputak? Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkonkonsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan naturog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturugak. Ay, kasta ka kiidea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita ibagbagam. Na. Ala, maturog sa kiday. Wow! Ada man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win hanay. Naawat mo man ti pension mo? Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo akwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Unam, ipashare nak ije balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan?
Kanayon mat akas ta ti bagbagam. Ah. Manon alawas ti napalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Ta bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan. Mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Sino da ka di? Ti salodsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. When? Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan na ko, may ko. Ay, sa doon mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay tibain Frede. Ay, sos. Kunak to pa'y kalt! Hosto tinagparit na kanyak! At naman yung babaero kalaklakayan! Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa unday to. Ha? Imposible ay adi mo among ada asawa ni Frede! Siyak ti asawa na! Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay magbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Ha? Amok nga rod aya, si bibiyag ka pa yung asawa niya. Ay, wah, ay, husto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Pwede, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kayat? Agsinatan. Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palami isak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti, Bail Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan mau. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre saklatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiyag iskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Siyak at imang paadal kang ka. Talaga, sir? Apay pagadalin na. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayatakan ka, Estrella. Anya? Di ako nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray, ng awan maitulong ko kan ka. Sige, mayatag. Mayat ka itiyan niya? Kayat ko, ti makaeskwela. Ay, no kasta adagasat ko kan ka. Aklonan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, adaman ng ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papan iti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan ti agcheks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun.
Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalanyaw. Apa nagdakil tabagyaw? Pumanawakon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di nagsagid-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gapu tabak takon. Isoksokat na kon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito Ay, uwan, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawag ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Apay akas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Pay mana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito Managal lilaw ka. Asino day ta lalakay? Mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, asino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Gita kayon! Saan kayo napagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklain pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na kumanriribukay. Agbalbaliw ako. Parames. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga nasikat ay atag bakit. Di nakbulat singan. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisangwan ng bakay. Agpakpakasyak. Pakawanan na kuma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw. Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Ha? Awan ganas ko ang makisarita kan kwa na. Nanang,
nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo tan sinardengan na ti agbabae. Abay, di wa kadila ta mapakawan. Ay, Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. kat, basol ko nga raud. Kakaisuna natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw na nang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunog mo. Wain, bakit? Ay, Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka, ay. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutwan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaang. Anya? Agpili ka. Tong palom amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak laangan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngamnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay. Taagag-aga sakpayla nga aging kaita. Naawatam? Wawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matla na ay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga nagbalbaliwakon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano nyornos para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti tonggal maysa. Manang Biyanan! Hello papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kanipagayam tayo adarya saan na pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, nasemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak ana adi kakon nga aggatgatang iti online. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Ay, makabanog matikas to'y. Nay, naggapuam aya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay.
Makagiling! Adda kasto ni Dalia, kaarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Dayta, tinagmalmal mabinirok mau. Muna. Hindi pa ila akayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakitak. Ay, makabanog nga rod ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa'y katay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Ano man ang daytaan? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable akas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak amon no paggatangan iti kakas jay. Nasem ka nga gatang-gatang ka saan ka matabak nang. Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati ada karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw. Naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kulor tiba daw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na. Adamot palpalang gwada. Kasano, kanayon nga agpawit jay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na mara, naudi ka matang. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpet nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpet ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ang aming, kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isuro nakman, balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y ammo ayat ti may papan iti day ta, nana? Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay, no awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mau. Ay, sung bata madla kay, tanay, agdigdigo sak. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws, apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan dagito order na. Si Mangpet nga minon. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Nagita, ati in-order mo iti online. Wan! Nalaklaka, kan iwas banog.
Huh? May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ay, anyan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kate, ingatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bay-bay ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday tunbigat. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Tano makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Ay, nagpudot. Na, Sikan ken adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apayawan lako da iji istaur. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapaan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman ng iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online? One idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Isme. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat daljay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kano dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kun piki dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laan? Wine, ang sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da? Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw, inton sumarunaw. Nakay, kwartam man. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminain. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno agigid tanda maapait. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din, apita mo. Intun umay alawas pa'y nga raud. Apay pangusaram iti kwarta ayamanay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay na, ay, nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada tarong. Ay, burasag aminan. Tay nakilako ijay ilay. Rugya kon ti agburas.
naimbag nga oras mo, Elsa, balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglakakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, ha? Nagapa kami iti dayjay abakot. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kanto man ng tipang tudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na filin lakay. Ay, napan kan ijay uma. Kunak nga ron abapanak. Agam sa paaklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramid mo, Ijay. Ay kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo't tandag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Anya binuras kat inton umay pay alawas a burasag. Anya! Ay sos, awan damutan. Naburas mo't aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo Ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagitoy na Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Nagpipintas dapay. Una na. Ay. Quality talaga. Ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita na, kita inyo Ay na, nagdagsan mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Kanda dakail. Pang okasyon mo dagito in order yun na. Wan, tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodon Adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping fee na ngay. Di mo inayon di tayo. Mano ayat ti shipping fee na? 1.5. Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo da kita. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. No ni Isme ako nagngina. Sige. Anya abag dagita nga Ay, yagyo pa'y ti 1.5 a shipping pay. Ang mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natangkan protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no mamwak ay ikak iti pagnakban na. Martiluwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam-gayam tinagtakaw. Maiturad mo adangran. Ay, ure ka sitgan nakabagyak. Ure ka amang ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha? Nasayat ay agtakaw kutsamay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti amuda nga ramidan. Yung overtime mak dagijay mulak ng tinakaw da kidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tada pa'y dagitay mulak apapaya iji bangir nga umak. Ha? Ada pa'y ayam mulam ijay? Ada! Hinakto burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, kin nagdadakal.
Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tagnegosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay ang negosyo da ita. Gumatang kay tigaon, ta ipaabang mo no dagkasar. Kino nagninabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta may sasit day jayain. Adda ba daw dagiti abay, adda gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan. Kabailam day kanana. Sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas me. Taintaila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talagayam. Ariglado na. Ismay, mabalin ka day, ag order ni Nana Madarya iti kumpormay. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa sarunumo dagiti isang sangpwet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Ngam amangan no nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San mo't unay nga importante dagiti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naade kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Diyan nga rodan mo ti pagalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kina senior citizen. Lakay. Naggapo ak ije bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam papaya. Anya, sasawambay, jak pa'y nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga da tinabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalintay to yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ang amita, sanan. Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order kaw, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Nawambaso ko dito na, tas ikati nagpilay. Inorder ko laan. Saan ko maala ko dagina? Win ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti pitsaur. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack ala, unday ta. Saan nababalin Ngamin ka na orderan. Simang putang. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack ala, unday ka. Period. Ada pa manaknak mo iti day tangay bagbagamit maun. Ada nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiawanan ba'y nadaryan. Kung isumo lang ng buras, iti mo na anapo kaw amulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngamisumagayam. Ay awanan ba'y nabakbakitanain. Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung di na inalat, in-order na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na banag nga. Kaya no nagdakkel ti logik ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sorry, lakay. Mangibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga.
Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimat jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mo nga asawa. Agsinatan! Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na ko man. Ti amok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam na imbag ta saan matlaan. Bunga la siguro ti nakaro apong tutna. Isuan na isawang na ti kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak langan ti asawak kadag iti trabaho na. Alakastaan to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online takastakit nga rudan ti uso ita apanawan. Ngam, rumbang lang nga amumat dagiti limitasyon mo. Masapul lata ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga iskam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami ikat Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo amaya saan mapudpud no anagan tintay idrama ita. Kasi manti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear Manang Biyanang, at dapab paboritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapag paboritok ti maisa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, una? Adun lakit di tibisitam inton bigat. Manang. Una? Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami, tadapay ngamin inaramid may. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang? Ala, kakabsat. Ha? Magan kayo laang tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam day to'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nagaduman day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay kaya agyaman na karda nanang. Nanang, in kami mutay. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ingka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami ditoy. Sige, abirak kalaw. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alaam nga ro daytoy.
Apay day ta, kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko day ta para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kas jayin ti trato na ken ka. Nagbalbaliw ko man tagasawa tang ruday. Anda pa anak tan. Napay di na lata maawa tamanugang na. Napay kagura na latan itag na nayan. Ipadlaw na mga paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Sandang agbagay iti anak ka. No anya ti kinay kayat ni Alpaken kuana. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet nga men, manang. Iso siguro ti kinayat na kun kuana ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasday tumula pa nagro-rupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita nanang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na Kaloy, manugang ko. Nagadayo mati man yung pagpadigwanin nanang. Ay na, asidagla ita. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apu ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na Kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay, saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan na klatan, Kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-apply am at trabaho? Ay, awan pa nga rod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamutan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit? Ag-apply ak iti agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumut lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang dahito may sa apit sa ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko muladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong katangan. Naimas day ta. Apay, tiko namjak makaramraman iti kasta. Elay, umay ka man. Apay aya, manang Maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang.
Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kat no talagang awan master ka na, kat di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sus, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po ba daw? Sapay nagadayo ti lugar na dito. Saan mo't kidi, nanang? Sana bale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ibagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat akmat ka. Bayam, tano maawat ko man ang ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rudmat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day talfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day tapang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpot ni Rolly. Nasingpot ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karopro-pa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropro-pa da jay amada. Nanang. Pasensya ka niti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man nagiti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa, tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta agsubli ka ha. Ay, uwan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno adda kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa matrabaho na. Awan, nanang. Adda ija balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid matla adagaws. Sige, nanang. Taawagak. At tuwing ka ninyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subwan Ay, tapno makapanganak kaon. sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamot. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon.
Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan, ngamkas dyan kay dinter aramidan na. anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya! Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka, day. Ay. Apay manang, ada ka di problema? Adda nga ron. Ngamjak mabalin nga ibagakan ka. Takabaabay. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti baki. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan tanatauhan akon. Manang? Kunak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Ay, Allah. Kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, Nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na kruli. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, Nanang. Kay kumusta nga tiri inayaw? Kastoy kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan. Ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, Nanang. Iso ada kamin ti mga sikaso kada kayo. Tanag-awid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyaman nak. Kat pakawanan na kruli. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak Nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagita, Nanang. Saan kayo maginura? Iso nga ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, Nanang. Iso nga'y mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak da ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, Nanang. Nalipatan min dayta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, Nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyaman anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok nasakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, agingga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya.
Tao tayo laeng nga makaramid iti saan na may parbang wenno agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wenno nagbidot ka lang arudan, di mo pay lamaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka ang nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan ni Pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello everyone, manipod kani Pagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasimanti ko na ni Pagayam Mayra. Dear Manang Biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda namat ti kumanuti kat pasaray agtalaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta man na po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya kun ti mapanmanggatang. Basta ikandak. Tanak man naghalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Nung amangan numabiglaan kayo manen, agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay ngamin ngay naladak ditaw ka nagmaya at ibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga naggapo ije hili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napanisiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nanay. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Ha? Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, sigura daw. Aguyak, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yakmet gulpien na kanay. Ininuutak. Madamdama, aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanateng kayon. Saan? Nairan-ran na lang, ididayjay. Apong. Ewan, adadanom, taglabak man. Labak dagiti murang ko, takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pa'y latimang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Mandak, kababayin, basta labak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, agunga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan say baga kadagiti kakabsak, kang kakasinsim mo, pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kaon barok. Papanan nyo mananaya ka nagpudaw. Di kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Babalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Kain ininom ko adanaw ngamiti si ka. Kinuagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw.
Napigsa nga ron ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahito lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, Yung kayaw. Di kay rumrumor, Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wan, danag mo na ya. Di tuyak laang. Hala, yung kayaw. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Apo gaban, tagito apo os tanay. Napunuudan di taoy. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatin nagkayaw. Saan tanapapamo dahito ya kayaw? Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo mangki di dahi tawalis ting-ting. Kapugag dagito ya puos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subog to mga min na di alakay. Nyangay. Datamanan ti mapirwisyaw. Gapu iti kaya nasubog na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Mabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmut. Anya kakadi. Bayaw Elmer, si kamot gayam. Sumrag ka Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napay akasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, ti pan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw. Awan maited ko. Amumat mamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan di kabsa yung agbantay di ospital Apong yung meday jay. Sa mulani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga Ay na, masadot day jay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw. No, diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Gimday di Apong si Bastian, ang kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang day di akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupak kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Mala, di kan agrurod. Tarumaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Sigun mo na nasingpetak. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mira, awan mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan? Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasurong. Tungkol nagsakit manan.
Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan, ngam awan ni Apong lakay. Wano, naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamot saan man mo't atila ibagbagam, Elmer? Ad-adang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain? Ha? Ni Apong, addan! Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita lang Ni, addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya kukuha nyo aya. Rumwan kayaw tas ang tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbali na may kadwa nga apong yaw. Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadlay kayo. Aguli maka. Sa nagaputala kaya kon. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaanyukit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kan kwa na. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo na ito'y tagumatalmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong yu. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigud market ding agat-gatal na ito'y. Basta agapuak iti CR. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Ay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa arumrumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta
Oray siyak mo ano daduma. At damat tay chimpong agsasawa ng may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingput ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo ti agkasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oil bar. Wen, no kaya yo ako na yung na jay do amanok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin ay na. Ay, tulagan tayo kumantik ka sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apong. Ibagam ti agpaysaw. Di kagliba. Hala, Agpay sumatibag-bag. Elmer, agap-apan samot na Apong kininana Adelaida. bayan. Pasatag partner dayta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay akin nabilda. Lakayin niya Apong. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya Apong. Tiri-tirak to pa'y tatangad mo. Ay, saan ka di akastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gaba. Anak. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, pa'y tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agaya, pa'y ngagtupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknang ko. Insugat na kini napinpintas nga mitisya. Naday ta nasasawam. Umay ka man! Nakbakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Daapong kanana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam ni Apong! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na Apong. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine will mar. Anay ko. Apay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga! Apay nga, nagsalamot tayo. Delikado ganda tabakay. Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, Apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apawk. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawain. Sorry, bakit? Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan Apong ko, igidgid dandamat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya Apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan, ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno Apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwa dati agbalin adagulit
tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget, wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida, tadumteng to ti tiyempo alumakay, ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amen.